Moko kuom jotelo mag Kenya Kwanza omedo jiwo yor lalruok mano mar tieko pek mar ng'anyo masani okoko piny Kenya. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja wacho ni ng'anyo osekelo lal maduong' ni Nairobi kendo biro timo duto manyalore mar neno ni winjruok obedo. Jafwambo marwa Walter Nyambaga leronwa Kenya Kwanza pod oramo ni Raila owinjore kaw ne okang' ewi bago ng'anyo pacho ka. E kinde alam mane obage kanisa mar African Independent Pentecostal Church bade mabahati bomba Nairobi, Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja oko ne jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga mondo bed kod twak mar reso piny Kenya e lot mag ng'anyo. We must save our country. Nimesikia vile viongozi wamesema, kuna yale ambao nimesikia, kuna yale ambao sikubaliani nayo. An eye for an eye, we will all lose our sight. Mnakumbuka 2007 vile ilikuwa. Hata kama walikuwa wamejipeleka mahali mbaya, hao sio adui zetu. Ni watoto wetu ambao wamepotoshwa. Mbona tutume watoto wetu wengine waende wauane? Tutafanya juu chini pamoja na rais wetu ambaye ako na hekima na tunazungumza. That cycle of maandamano will end. Ile mnaogopa itafanyika Wednesday, haitafanyika. Sakaja okoni county ma Nairobi wito suru maromo million prauchiel e kinde mang'anyo mag Azimio. But what we lost is a perishable revenue, like on parking, you know, because if you don't pay today, you won't pay tomorrow. It has gone, you know. So a loss of around, if I estimate, maybe around 50 or 60 million shillings is a big loss. That is a market that I could have built. Jodbura kod jotelo mamoko ma Kenya Kwanza ne owuok tung' mosuo kod Azimio mochano bago ng'anyo margi chieng' tich adek nyaka tich abich jumane. Hii mambo ya maandamano is a political issue. Kama ni mambo ya economy ama bei ya chakula ilikuwa mkubwa juu zaidi wakati wa handshake. Unga ilikuwa 250. Sasa imeteremka imekuja 170, 150. Sasa kama alikuwa anataka maandamano angeenda hiyo wakati. Nairobi ni sisi, ni yetu sisi wote, na tutaungana sisi wote tuchunge mali ya wananchi. Kata kamano, jadolo Ben Kieng'ei to ne opogore paro kod moko kuom jo od bura mag Kenya Kwanza ndokone gi mondo gibed jadieri kod jatend piny William Ruto ahinya to gi kaka jopiny winjo e yor uchumi. Kwa nini Raila afanye maandamano na jioni alale kwake Karen badala ya kulala kwa sel? Kama amefanya makosa na nyinyi ndio serikali, si mumkamate. Kwani mimi nikifanya makosa si nitakamatwa? Na mimi nitamalizia hapo na muikunywe hiyo dawa hata ikiwa chungu. Jotelo gene dwaro ni mondo piny owacho omaki ogai mar Azimio Raila Odinga ka gitude kod chwalo ng'anyo ma nyaka sani sirikal wacho ni osekelo kethruok mag mwandu. Hizi jera zetu hata kama mnasema tufunge Raila haijafikia hiyo kiwango. Anesi watu miaka kama ya yetu ndio tu tunaweza lala kwa hiyo jera na tutoke na tusimame mbele ya watu. Mutampe sympathy vote. Mi nataka William Ruto amweke kwa hiyo ndege yake, ampeleke kule Bondo. Jotelo ma Kenya Kwanza pod medo ywak gi nying jatend piny machon Uhuru Kenyatta e liet madhi nyime pacho ka, kama jatend migawo mar wuodhe Kipchumba Murkomen kod Lange onyiso Uhuru ni mondo bed tenge gi chenro mag telo pacho ka kadiponi en emosiro Raila Odinga. I think I want to tell Uhuru Kenyatta, because I know him, let Raila go, leave him alone. Ile nguvu unampatia, ile uchochezi unampatia, hakuna mtu anaweza sumbua Uhuru Kenyatta kwa sababu tunampenda na tunamjua. Lakini kama yeye anatusumbua sisi, hata yeye kidogo atasikia ni kama tunamsumbua. Walter Nyambaga, Ramogi TV.